من لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الشرفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. مجھے محترم عزیز اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم فرقان حمید مجھا آیت جو کچھ حصوں ہمیں ساموں تلاوت ہوئے اللہ رب العزت کی دربار میں جو آئے کی واجز کی صحیح معنی مطلب بیان کر تو نکاح کریں. آمین آمین آستے آمین چوڑا آمین. اگر تو تے بیان ہوئی اٹھاوے میرا نام پانی کھائے اور سب آمین چوڑا آمین. صحیح سمجھان کا بات میں رب صحیح تو آسا کے قرآن مجید جمعہ عمل کریں تو نکاح کریں. آمین آمین. موجہ محترم عزیز سیرت النبی جو جلسو دل بھرے تھی کچھ جھلکیوں پیغمبر جی سیرت جو آنکھیں بدھائے جن ٹیم مختصرہ اللہ تبارک و تعالی ہن آیت سبوری میں ایکڑو اصول ہے قانون ذکر فرمایا رب سے پوری دنیا جندر ہر جنس مجاں ہر مخلوق مجاں چار شیوں چونڈیوں انہیں چین مجاں وری چونڈے کرے عزت جی پک وری اللہ سے ہک کے بدرایا تے سبین جی سردار آستے سبحان اللہ چوتھا رب تو فرمائے وربو کا اے پانچے محبوب محمد عربی سا رب سے جو خطاب آ وربو کا موجہ سنا تو جو رب نبی سے جو رب تو آسان جو رب نائے سبن جو آپ پر ایک عجیب ہے پیار جو گالے ہیں پانچے محبوب سا رب سائیں جو رب تو فرمائے وربو کا موجہ سنا تو جو رب یخلق ما یشاء پیدا کندو اجے کا شے چاہے و یختار انہی مجا جے کے وری چونڈے عزت وارو بڑا انہی جی مرضی ہے. درود پاک پڑھو تم عرض کے اجا پویا سب درود شریف پیار محبت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. فرمائے وربک یخلق ما یشاء ویختار. پویا سبحان اللہ تھا جوان نندر پٹے ہو کچھ رب جی ذات با برکات ان پانچ پاک کتاب قرآن مجید اندر تو فرمائے وربک یخلق ما یشاء ویختار.
मुंहिंजा सोना तुंहिंजे रब जी मर्ज़ी आहे जेका शइ पैदा करे उन जी मर्ज़ी आहे उन मंझां जंहिंखे चूंडे इज़त वारो बणाए उन ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे कोई उन खां कोई पुछण वारो बि कोन्हे तॾहिं रब थो फरमा वलिल्लाहिल इज़्ज़त वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन रब तो फरमाए इज्जत जा खजाना मां अल्लाह जे हथ में अञा खोलो क़ुरान खे रब तो फरमाए कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर फरमाए मुंहिंजी मर्ज़ी आहे इज़त जा खज़ाना मां अल्लाह जे हथ में जीअं वणे इमाम ॾांहुं मूंखां को पुछण वारो बि कोन्हे साईं कहिड़े तरीक़े सां तूं इज़त खे वंडे थो रब थो फरमाए वलिल्लाहिल इज़्ज़त पहिरियों इज़त मां अल्लाह खे ठहंदी आहे मां रब सां खां वधीक को इज़त जो लाइक़ बि कोन्हे पहिरियों मां रब खे इज़त ठहंदी आहे वाले रसूल ई पोइ मूंखां बाद में मुंहिंजे महबूब मोहम्मद अरबी खे इज़त ठहंदी आहे वलिल मुअमिनीन रब तो फरमाया वरी जेके पक्का मोमिनन वरी इज्जत मोमिनन खे ठहंदी आहे अर्ज़ पे क्यों रब तो फरमाया मुंहिंजो उसूल है कानून आहे व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार मुंहिंजा सोना पंहिंजी उम्मत खे पंहिंजे मुंहिंजे पाणनि खे फ़ैसिला मुंहिंजा ॿुधा त तुंहिंजे रब जा फ़ैसिला आहिनि जेका शइ पैदा करे उन जी मर्ज़ी आहे उन मंझां जंहिंखे चूंडे इज़त वारो बणाए उन ख़ालिक जी मर्ज़ी आहे को उन खां पुछण वारो कोन्हे तव्हांजे साम्हूं मस्जिद शरीफ़ ठही बीठी आहे इन मस्जिद खां इब्तिदा कयूं अल्लाह से पूरी दुनिया जे अंदरि जेके बि घर ठाराया आहिनि सभु मस्जिदूं इज़त वारियूं आहिनि सभु अल्लाह जा घर इज़त वारा आहिनि पर रब जो इहो उसूल आहे हर जिन्स मंझां 4 शयूं चूंडे करे वरी चइनि मंझां इज़त जी पग रब हिक खे वधाई आहे जो मस्जिदूं सभु इज़त वारियूं जो मस्जिदूं सभु इज़त वारियूं पर उन्हनि जे अंदरि अल्लाह चूंडे करे सभिनि जा सरदार वरी चइनि खे बणायो आहे मस्जिद तुरसीन आहे मस्जिद नबी आहे मस्जिद अक्सा आहे मस्जिद हराम आहे रब थो फरमाए सभिनि मस्जिदुनि खां इज़त वारियूं 4 मस्जिदूं आहिनि वरी इन चइनि जे अंदरि मां अल्लाह चूंड करे इज़त जी पग मां रब हिक खे बधाई आहे काथे दिखनि पुछो क़ुरान खां रब थो फरमाए इन अव्वल बैतु वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन रब तो फरमाए चइनि सभिनि मस्जिदुनि मंझां इज़त वारो 4 मस्जिदूं वरी चइनि जे अंदरि चूंडे करे मां रब साईं इज़त जी पग काबे खे बदिराए छॾी आहे सभिनि जो सरदार काबो आहे मुख़्तसर अंदाज़ में मौज़ू ते फिरी अचां रब तो फरमाए मस्जिदुनि मां इज़त वारी मस्जिद मां बैतुल हराम खे बणाए छॾियुमि हलो महीननि जे अंदरि अल्लाह साईं तो फरमाए महीना मुंहिंजा ख़लक़ियल आहिनि 12 महीना आहिनि पर 12 महीननि मां इज़त वारा 4 महीना मां रब ख़लक़िया आहिनि मुहर्रम शरीफ़ जो महीनो आहे रजब शरीफ़ जो महीनो आहे शाबान शरीफ़ जो महीनो आहे रमज़ान शरीफ़ जो महीनो आहे बाक़ियुनि महीननि खां इज़त वारा 4 महीना वरी चइनि जे अंदरि चूंडे करे मां रब इज़त जी पग हिक खे बदिराए छॾी आहे पुछो क़ुरान खां रब तो फरमाए शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सभिनि महीननि जो सरदार मां अल्लाह रमज़ान खे बणाए छॾियो आहे अञा हेठि लही अचो रातूं त 360 अल्लाह से साल जे अंदरि ख़र्चियूं आहिनि पर बाक़ियुनि रातियुनि जे अंदरि 4 रातियूं इज़त वारियूं आहिनि लैलतुल क़दर जी राति इज़त वारी आहे 15 शाबान जी राति इज़त वारी आहे जुमअत मुबारक जी राति इज़त वारी आहे ईद जी राति इज़त वारी आहे बाक़ियुनि रातियुनि खां 4 रातियूं इज़त वारियूं पर चइनि जे अंदरि वरी अल्लाह से चूंडे करे इज़त जी पग हिक बधाई आहे पुछो क़ुरान खां इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर वमा अदराका मा लैलतुल क़दर खैरुम मिन अल्फ शहर रब तो फरमाए पाकियुनि रातियुनि खां चूंडे करे सभिनि रातियुनि जो सरदार लैलतुल क़दर खे बणाए छॾियो आहे अरे रब तो फरमाए रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार रब तो फरमाए सोना नबी तुंहिंजे रब जी मर्ज़ी आहे जेका शइ पैदा करे उन जी मर्ज़ी आहे उन मंझां चूंडे जंहिंखे इज़त वारो बणाए उन ख़ालिक जी मर्ज़ी आहे को उन खां पुछण वारो कोन्हे अचो किताबनि जे अंदरि सभु सहीफ़ा इज़त वारा सभु किताब आसमानी इज़त वारा रब तो फरमाए बाक़ियुनि किताबनि खां चूंडे करे इज़त वारा 4 किताब कयुमि तौरात आहे इंजील आहे ज़बूर आहे क़ुरान मजीद आहे रब तो फरमाए बाक़ियुनि किताबनि खां इज़त वारा 4 किताब वरी चइनि जे अंदरि चूंडे करे रब इज़त जी पग हिक वधाई आहे पुछो क़ुरान खां
کا رب تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سبن کتابوں جو سردار مارا قرآن مجید کے بنائے چھڑے ہر موضوع پریچا مختصر انداز میں رب تو فرمائے مخلوقات جدر اللہ چونڈے کرے چار مخلوق کو عزت واروں بنائے نوریا ناریا آبیا خاکیا انہن چینل میں جانوری چونڈے کرے عزت جی پگ مرم ہک کے بدھرایا سن کھے پوچھو قرآن کھا رب تو فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم آستے سبحان اللہ چوتھا ماں بھی نو تمہاں بھی نو آلی جک پہ جنی سن میں پورا ہوں رب تو فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار مجھا سونا تو جے رب جی مر دیا جے کا شے پیدا کرے انہی جی مر دیا انہی مجھا چونڈے جے کے عزت وارا بنا انہی جی مر دیا رب تو فرمایا مخلوقات جندر 40,000 مخلوقات جندر عزت وارو مالا سے آدم کے بنایا چار مخلوق عزت وارو نوری ناری آبی خاکی پر سبن کا چونڈے کرے عزت جی پگ مرب انسان کے بدھرایا پوچھو قرآن کا رب تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اجا کھولو قرآن کے رب تو فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اجا کھولو قرآن کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان اجا کھولو قرآن کے پڑھو مسلمانوں قرآن سا دل کٹر صاف بنی دیا تڑے رب تو فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون رب تو فرمایا مومن جی دل قرآن کو دھن سے ٹھری پہن دیا رب تو فرمایا 40,000 18,000 مخلوقات جندر 40,000 مخلوقات جندر عزت وارو انسان کے بنایا انا کھولو قرآن کے رب تو فرمایا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد وربك يخلق ما يشاء ويختار رب تو فرمایا مجھا سونا تو جے رب جی مر دیا جے کا شے پیدا کرے ان جی مر دیا انہی مجھا چونڈے جے کہ عزت وارو بنائے چو خدا جی مر دیا یہ پوری مخلوقات کا عزت وارو انسان اور انسان جندر اللہ سے چونڈ کرے صحابہ کرام کے عزت وارو بنایا صحابہ جندر اللہ سے چونڈ کرے چین صحابن کے عزت وارو بنایا ابو بکر عمر عثمان حیدر اور ان سبن جو سردار اللہ سے صدیق میں بنایا ایٹ لیا جمعہ موضوع تے پھریا جان جو تم کے پیغمبر کی سیرت بیان کرنی رب تو فرمایا رب کو یخلق ما یشاء ویختار تجھے رب جی مر دیا جے کا شے پیدا کرے ان جی مر دیا انہی مجھا چونڈے جے کہ عزت وارو بنایا خدا جی مر دیا اللہ سے 1.25 لکھ بیا کرام دنیا جے تختے جے متھا موکلیا نبی آیا کہ رسول آیا نبی کے بعد میں رسولن کے اللہ سے عزت وارو بنایو وری رسولن جندر اللہ سے چونڈ کرے عزت وارا 4 رسول بنائے گھنا رسول کیڑا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رسولن کا 4 عزت وارا وری چین چند اللہ سے چونڈر کے چونڈ کرے عزت وارو اللہ سے ہکڑے کے بنائے پوچھو قرآن کا رب تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات رب تو فرمایا چین رسولن چندر چونڈے کرے عزت وارو ماں محمد عربی کے بنایا ایڑو نبی تو آسا
کے ملیا جی صورت بھی نرالیا جی سیرت بھی نرالیا اچو انس سان کے دروازے تے تواں کے وٹھی ہلاں انس سان کے پیغمبر جی سیرت جی جھلکی ٻدھا ان انس ان یہودین غلامن کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوده وجعل اباه عند راسه يقرأ التوراة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا یہودی اشرک بالله الذي انزل التوراة على موسى هل تجدون في التوراة ناتي وصفتي ومخرجي قال لا قال الفتى بل والله يا رسول الله إنا نجد في التوراة ناتك وصفتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفتى بل والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجد في التوراة ناتك وصفتك ومخرجك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله محمد عربی جی سیرت کیڑی تو کے پیغمبر جی سیرت ٻدھایا اے سارو قرآن محمد عربی جی سیرت سان بھرو پیا اچو تو کے ابو بکر سائیں جے دروازے تے وٹھی ہلاں تھوڑی تو کے سیرت جی جھلکی ٻدھایا ابو بکر سائیں تو اساں کے ٻدھاؤ پیغمبر جی سیرت جی جھلکی ابو بکر صدیق سائیں فرمائیندو ماں پانجی نیاڑی عائشہ صدیقہ دے دروازے تے آیو ہاں جو اما مکے پانجے محبوب محمد عربی جی سیرت جی جھلکی ٻدھا جے پاپا ماں تو کے کیڑو پیغمبر جی سیرت ٻدھایا سارو قرآن محمد عربی جی سیرت سان بھرو پیا نیاणी ہو تو پڑھی آیا پر مجھے کا گھر والی سیرت ٻدھا جے کو گھر کے اندر کم کیو تو وہ مجھے ٻدھا مجھے اما عائشہ صدیقہ فرمائیں گیا ابا ॿियो تو کے کیڑی سیرت ॿدھایا मां पंहिंजे महबूब मोहम्मद अरबी खे ॾिठो आहे हफ़्ते जे अंदरि हलो तयार करे ओलह जे तरफ़ ईंदा थाल पंहिंजे रहमत वारे सिर जे मथां खणी करे शाम जो थाल खाली खणी ईंदा ख़बर न आहे तले कंहिंखे खराईंदा ابو بکر گھر جندر بھجی آیا جو گھر والی جلدی کر دیر نہ کر ہلو تیار کر ماں محمد عربی جی سیرت اپنایا چاں پیغمبر والی سنت زندہ کریا چاں ہلو تیار چاں مختصر انداز میں کھڑی کرے اولہ جے تر ونے تو ایک بٹے 4-5 میل کرے ویا اسے تو سبحان اللہ ایکڑو چاولو علاقو انہی جبل جندر کی غار انہی غار جندر کو مانو ستو پیا دیکھے پاروں باہاں بھی کونن پاروں ٹنگاں بھی کونن اکھن کھاں بھی اندھوا جسم سارا کوٹ جی بیماری جے کرے گرے پیا جے ابو بکر صدیق جے پیرن جا کسکار ٻدھا تئی وات پٹے ابو بکر سائیں فرمائندا مکھے یقین تھیو تو مجھو سو نبی انہی کے حلوہ کھرائیندا ماجی کاکرا تو سوریا ڈٹھو ماں سباہوں بھی کون دس ٹنگوں بھی کون دس اکھن کھان دھوا ماں پانجے ہتھ جے متھاں حلوہ کھڑی کرے واج متھاں نواس انہا واج متھاں نیڑ جی دیر ہوئی کھادے تو کون الٹی کرے باہر پھٹی گئی بے ہوش تھی کرے زمین جے متھاں گری پيو روئण شروع تھی ويو جڏهن ہوش آيو پڇي کير مجھو سو نبی نظر کون تھو اچے جو ماں ابو بکر صدیق آیا جو مجھو محبوب محمد عربی کاڑے جو تو دنیا کا رحلت فرمایا وہ تو فان جہان کا لڑانو کرے ویا وری بے ہوش تھی کرے زمین جے متھاں گری پيو روئی کرے چوندا صدیق ماں بھی سمجھا پيا 3 ہفتہ گزري آن کوئی مانی کھڑن وارو کونے کوئی پانی پیارن وارو کونے کوئی سار سنبھال لہن وارو کونے مجھو سو نبی مکھے ہفتے دے اندر حلو کرائیندا وا سرسارو ہفتو نہ بکھ لگدی نہ ونج لگدی ٹرین گزریا کو 7 ہفتہ گزریا کوئی سنبھال لہن وارو کونے ابو بکر سائیں فرمائندا موجابا مکھے خبر پیا ماں ہانے مانی بھی کھڑی آیا پانی جو بندوبست بھی کرے آیا ہانے کھا واج متھا جو حلوہ نیس تو وری باہر پھٹی تو کرے چے تو صدیق تو کے کھڑن وارو طریقو کون تھو چے جے ماں بھی تو کے ہتھن سان تو کھڑایا مجھو سو نبی بھی تو کے ہتھن سان کھڑائیندو ہوندو نوجوان روئی کرے چوندا صدیق نہ تو ہتھن سان تو کھڑائے مجھو واتڑو گڑیلا مجھو جسم سارو گڑیو پیا تو ہتھن سان کھڑایا جترا چرانڈا تو درد محسوس تھیا ابو بکر جکھن میں جنیر وہی آیا روئی کرے چوندا نوجوان مجھو سو نبی بھی تو کے ہتھن سان کھڑائیندو ہوندو ماں بھی تو کے ہتھن سان تو کھڑایا نوجوان روئی کرے چوندا صدیق نہ مجھو محبوب محمد عربی کے ہتھن سان کون کھڑائیندو پانجی رحمت واری زبان مبارک جے متھاں حلوہ رکھی کرے منہ سان ملا کرے مکھے حلوہ جو کھڑائیندا وری سارو ہفتو نہ بکھ لگدی نہ ونج لگدی تڈے رب تو فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین تڈے رب جو قرآن اعلان کرے چھڑیو نون والقلم وما یسطرون وانت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم تڈے رب جو قرآن اعلان کرے چھڑیو لقد جاءکم رسول
انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ نبی ملیا تیرے رب تو فرمایا ورب کا یخلق ما یشاء ویختار۔ مجھا سونا تو دے رب جی مر دیا جے کا شاید پیدا کرے ان جی مر دیا انہیں مجھا چوڑے دے کے عزت وارو بنا انہیں جی مر دیا۔ رب تو فرمایا نبی سب عزت وارا رسول سب عزت وارا پر رسول جندر چوڑے کرے عزت وارا چار رسول کہو وری چین جندر چوڑے کرے عزت جی پگ ماں محمد عربی کی بدرائے شریعہ۔ رب تو فرمایا تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ کہڑا تو اساں کے نبی محمد عربی ملیا جے جی سیرت بھی نرا لیا جے جی صورت بھی نرا لیا جے جو شان بھی نرا لوا جے جو مان بھی نرا لوا مکھے کیڑی طاقت آ محمد عربی جو شان بیان کیا موری کے کیڑی طاقت آ پیغمبر جی سیرت بیان کرے جو مصطفیٰ محمد عربی جی سیرت بیان کرے خود خدا پان کرے جاتے نظر پہ جو ذکر رب قرآن میں کرے چھڑے وہ جو محبوب محمد عربی پاجے زلفن مبارکن کے پھڑی دے کرے چھنٹو دے نور جی لائٹ نکلے آسمان تک گنجی ونے رب قیامت تک قرآن جندر ذکر کرے چھڑے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا۔ وہ جو محبوب محمد عربی زمین جے تختے جمتا بھی ہی کرے اشارہ کرے آسمان مجا چندر بٹو کرتی کرے محمد عربی جمتا کلموں پڑے رب اعلان کرے چھڑے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ وہ جو سو نبی سر مبارک ہیٹ کرے متھے کرے رب فرمائے سونا تو جے راز کے منی سی ورتو انہیں سر مبارک ہیٹ متھے کر جو ذکر قیامت تک میں اللہ قرآن میں کرے چھڑوا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب محمد عربی چادر مبارک ویڑے کرے سمہی پون انہیں سمہن جو ہے چادر جو ذکر رب قیامت تک قرآن جندر کرے چھڑے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ وہ جو محبوب محمد عربی غار میں اچھے غار جو ذکر اللہ قرآن میں کرے چھڑے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ مجھے محبوب محمد عربی جے سینے جو ذکر قرآن میں مجھے مصطفیٰ محمد عربی جے پچھی جو ذکر قرآن میں پیغمبر جے شارے جو ذکر قرآن میں نبی محمد عربی مٹھ مبارک بھرے کرے کافرن جے طرف سٹے رب فرمائے سونا ڈاڈو پیارو لگی ویوا ڈاڈو سہو تو لگے مانی مٹھ سٹن جو ذکر قرآن میں کرے چھڑیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ کہڑے محمد عربی تو کے سیرت بدھایا یہ چھونا چوہا رب آدم نبی سنگل آیا نال وٹھی ستو کرے سیا آدم سکن انت وزوجک الجنہ رب ابراہیم پیغمبر سنگل آیا نال وٹھی ستو کرے سیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا رب نوح نبی سنگل آیا نال وٹھی دوسر کرے رب عیسیٰ پیغمبر سنگل آیا نال وٹھی کرے سدیس تو رب زکریا پیغمبر سنگل آیا ستو کرے سیا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ رب عیسیٰ پیغمبر سنگل آئے نالو وٹھیز پر جب ایسا جے محبوب محمد عربی جوارو آئے یہ چھونا چھونا اشرف الانبیاء جوارو آئے اکمل الانبیاء جوارو آئے حسن الانبیاء جوارو آئے امام الانبیاء جوارو آئے حکیم الانبیاء جوارو آئے سرتاج الانبیاء جوارو آئے یہ چھونا چھونا نور جے نبی جوارو آئے نارن جے نبی جوارو آئے عابد جے نبی جوارو آئے حاکم جے نبی جوارو آئے حیوانات جے نبی جوارو آئے نباتات جے نبی جوارو آئے ارض سماوات جے نبی جوارو آیا اور ملک جے نبی جوارو آیا چورہ تبن جے نبی جوارو آیا رب یہ کون تو سڑے سیا محمد رب ارکا بن سا تو سڑے تاتے ہنل کا بن سا تو سر کرے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا۔ تاتے ہنل کا بن سا رب سے پاجے محبوب محمد عربی سا تو گلائے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔
हुसैन काते हिरका बन सा पांजे महबूब मोहम्मद रबी सा तो ॻाल्हाए रब तो फरमाए वमा रमाईता इज़ रमाईता वलाकिन अल्लाह रमा काते हिरका बन सा तो ॻाल्हाए या अय्युहल मुदस्सिर काते हिरका बन सा तो ॻाल्हाए या अय्युहल मुज़म्मिल काते हिरका बन सा तो ॻाल्हाए रब तो फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा काते पंहिंजे महबूब मोहम्मद रबी सा हिनर का बन सा तो ॻाल्हाए रब तो फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुंहिंजा महबूब पूरी दुनिया जे लाइ रहमत बणिजी करे आयो आहियां पंहिंजे जा बि रहमत पढ़ण जे लाइ बि रहमत सजण जे लाइ बि रहमत दुश्मन जे लाइ बि रहमत शाणनि जे लाइ बि रहमत चरनि जे लाइ बि रहमत वॾनि जे लाइ बि रहमत पर यतीमनि जे लाइ बि मोहम्मद बि रहमत बणिजी करे आयो आहे आख़िरी बात पैगंबर जी सीरत जी झलकी तव्हांखे ॿुधायां मुंहिंजो महबूब मोहम्मद बि ईद जो ॾींहुं आहे ख़ुशी जे ॾींहं ते मौक़े ते सहाबा किराम हलनि था पंहिंजे बचनि खे कपिड़ा वरितियूं था ॾिनी वञनि जुतियूं पातियूं था अचनि टोपियूं पातियूं था अचनि हार सिंगार कयूं था अचनि ईदगाह जे तरफ़ अचनि था पंहिंजे मोहबत जो इज़हार करण जे लाइ पंहिंजे ख़ुशी जो इज़हार करण जे लाइ अचनि था रस्ते ते जेको मथे उघाड़ो वेठो आहे पेरनि उघाड़ो वेठो आहे बेहाल वेठो आहे रोईंदो वेठो आहे वाह मुंहिंजा सोना तुंहिंजी रहमत सां क़ुर्बान वञा जे मुंहिंजे सोने नबी जी नज़र पई आहे फिरी आया जे पुट जो ख़ुशी जो ॾींहुं आहे कपिड़ा त पाया जुती त पाया टोपी त पाया अतर अंबर्त लॻाया तर त करिया हार सिंगार त करिया मथे तके करे अखियुनि में जंडीर वही आया चवंदा सोना कीअं हार सिंगार करे अचां काथों कपड़ा पाए अचां अबो न है कपड़ा बाज़ार मजा वठी रे अमर न है हार सिंगार करा यतीम आहियां मुंहिंजे महबूब मोहम्मद बि पंहिंजे सीने सां लाथो आहे मथे जे मथां चुमियूं ॾिनियूं आहिनि जंहिं बच्चा सदका थो भरे थी नबी मोहम्मद बि जे रहमत जा ॻोड़ा था वहनि तॾहिं रब थो फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ओ यतीमनि खे धिका ॾियण वारो कुझु ख़्यालु कयो मोहम्मद बि जे सीरत ते निहारियो मुंहिंजे सोए नबी फरमाए यतीम जी दाह खंड जाए मत यतीम दाह करे त अर्श जुंबश में अची ईंदो आहे मुंहिंजे सोए नबी ते एतिरी बि वसियत फरमाई आहे ओ सरदारो नवाब मत तव्हांजे दिलि जे अंदरि एतिरी मोहबत हुजे 5 सालनि खां बाद सफ़र खां मोटियो अचे बचड़ा भॼी अचनि उनजे लाइ कपिड़नि जो इंतज़ाम करे अचे उनजे लाइ फ्रूट जो इंतज़ाम कयूं अचे उनजे लाइ पैसनि जो इंतज़ाम कयूं अचे त बच्चा ईंदा चइनि सालनि जो विछड़ल आहियां मुंहिंजे सोए नबी फरमाए ख़्यालु कजांइ तुंहिंजा बच्चा बि पैदा अचनि उन्हनि बच्चनि सां गॾु यतीम बचिड़ो बि पैदो अचे उनजे पेरनि जे अंदरि जुती न हुजे मथे जे मथां टोपी न हुजेसि उहो बि चए त मां बि पैसा वठी ईंदुमि मां बि फ्रूट वठी ईंदुमि मां बि कपिड़ा वठी ईंदुमि और सरदारो ख़्यालु कजो मतिलबु पंहिंजे बचनि जे साम्हूं यतीम खे धिका पंहिंजे यतीम जे साम्हूं बचनि सां प्यार करे ख़्यालु कजांइ मतिलबु पासे जे अंदरि यतीम बीठो हुजे तूं पंहिंजे बचे सां प्यार करे यतीम जे साम्हूं बचे खे पैसा ॾे फ्रूट ॾे कपिड़ा ॾे मतिलबु यतीम जे अखियुनि में झंगोरा वही अचनि पैसा त हथ निकिरी वञे रब अॼु मुंहिंजो बोजात मूंखे पाणी पीआरे हा अॼु मुंहिंजो बोजात मूंखे फ्रूट ॾे हा अॼु मुंहिंजो बोजात मूंसां प्यार जो इज़हार करे हा मुंहिंजे सोए नबी फरमाए ख़्यालु कजांइ पंहिंजे बचनि खे पासीरो करे यतीम खे पंहिंजे सीने सां लाहे करे कपिड़ा फ्रूट पैसा ॾेसि उहो दुआ कंदो रब तुंहिंजे लाइ जन्नत जा फ़ैसिला फरमाए छॾींदो नारे तकबीर शान मुस्तफा अल्लाह से तो असांखे पैगंबर जी सीरत बनाने तौफीक अता करे मुंहिंजे महबूब मोहम्मद बि भाकुर पातो आहे सुरका थो भरे रहमत वारी चादर सां ॻोढ़ा थो घणसि जे पुट रो न जे कीअं न रवां सोना कपिड़ा केरु पराए केरु मूंखे हार सिंगार करे मुंहिंजे सोए नबी फरमाए इब्न मुहम्मद अबूक व आशा उम्मुक बचड़ा रो न मां जो मोहम्मद बि तुंहिंजो अबू हां आशा सिद्दीक़ा तुंहिंजी अम्मा है साहबियो जी या रसूल अल्लाह अबू बकर उस्मान हैदर तलहा ज़ुबैर जी या रसूल अल्लाह हलो ईदगाह जे अंदरि एतिरे तक मां मोहम्मद बि ईदगाह में न ईंदुसि जेतिरे ताईं रोंदड़ बचे खे खिलाए दरबार ईदगाह में न खणी ईंदुसि घर जे अंदरि वठी आया आशा जी सोना बच्चो घुरिजे रब अणघुरियो बच्चो ॾिनो थी कपिड़ा बि पारायसि तर बि करायसि सिंगार करे खिलाए खणी अचणु तुंहिंजो कमु नक़द जन्नत ॾियण मां मोहम्मद बि जो कमु आशा सिद्दीक़ा कपिड़ा पराया आहिनि कपिड़ा तो कोन हुसैन साईं जा कपिड़ा खणी आई आहे हसन साईं जी टोपी खणी आई आहे जुती खणी आई आहे जो हसन हुसैन जी इज़त वारा आहिनि उहे हसन हुसैन जेके मुंहिंजे महबूब मोहम्मद बि फरमायो आहे सैयदा अशबाब अहल जन्ना अल हसन वल हुसैन ओ मुंहिंजा उम्मत जो नौजवान जा सरदार जन्नत में हसन हुसैन हूंदा नारे तकबीर अल्लाह से तो असांखे सचो पको हुसैनी बणाए जो हुसैनी उहो अचे वटि क़ुरान आहे हुसैनी
وہ جو قرآن ماں ہر جگہ ترجمہ حسین سین جی سیرت قرآن حسین سین جی سورت قرآن حسین سے ایترو قرآن سے محبت رکھ دو جو جاب جندر بھی قرآن پڑھ دو چولین جندر بھی قرآن پڑھ دو اب وہ علی صحیح فرمائی دو ماں پاجے بچے جو بچے استاد سام استاد قرآن تو پڑھائے سے شروع کرا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین حسین صحیح فرمائے دو استاد قرآن کے بند کرے دے اڑھائی سپارہ حسین یاد بدھایا ہے اڑھائی سپارہ بدھایا استاد پریشان کیا متے لگے کرے جوڑا حسین کی امید سے طریقانے کا ہمیں اپوچ یاد ہو قرآن پڑھانے لائے کاتے یاد کرے آئے حسین صحیح فرمائے گا مجھے استادوں کے خبر کونے حسین کی لولی چندر قرآن حسین کی مولی چندر قرآن حسین سے کی چولی چندر قرآن حسین سے کی رفتار چندر قرآن حسین سے کی مختار چندر قرآن حسین سے کی شادی چندر قرآن حسین سے کی حقی چندر قرآن اما دھولی یا قرآن پڑھ دیا اما پیگے کے دھولی یا قرآن پڑھ دیا اما روئی بولی یا قرآن پڑھ دیا اما جگہ کے بھیجا قرآن پڑھ دیا اما چھن دیا یا ایسی پڑا پورا کر دیا حسین اما دھولی چندر قرآن یاد کر رہا ہے حسین کو چندر قرآن حسین قرآن حافظہ قرآن حافظ سامنے پاسے ہے آج میں تجھے محمد عربی فرمایا آشا کھڑیا حسین سیدہ کپڑا حسن سیدی ٹوپی چوپر کھڑیا ترک رہا خاص سنگار کر رہا ہے یعنی کھلی کرے آئے ہوا نبی سے کوئی کی پیار وہاں مجھا پیغمبر کو سے کھیل کر رہا نبی محمد عربی کھلی ہوگا چولہ سے پیغمبر سے کھیل جنت جنت کھولے چھلوا محمد عربی کھلی ہوگا جہاں شاہانے ماں پیغمبر کے نامی چولی حتما حسن بلائے کے حلقہ حتما حضرت رسل جنت دوران اگر سے بولتا ہے ہر میں بچہ جی ابا اچھا جو اب ہو جیا کہو تو سب پڑتا کریا کہو تو سب سلوک کریا اور بچے جکھوں جمیل وہی آیا روئی پیا مجھے سوچ نبی فرمے بچہ ہانے پرچا آئے ہوں ہانے تڑک کرائے ہوں ہانے کپڑا پرائے ہوں مسئلہ سرے کرے تو تھے پرچا آئے ہوں غریبی ہر روئن شروع کی ہویا مجھے محبوب محمد عربی جر رحمت جابی وغیرہ وہی آیا جیسے کیے نہ روا جو ابے جی گال کہی تو ابے جو پیار جو یاد چیا سری تو گورا وہی آئے نا مجھے سوچ نبی فرمے پٹ تم نیچے کرے پوچھو مائیں جے اب ہو جا تو سنجے کا بھلائی کریا اجما محمد عربی کو بھلائی کرے دے کھا رہا ہے جے ابے جو پیار وسی ونے چوندہ سن اب ہو جا تو ہم اگر ہار سنگار کرائے کلن کے متھا تھنی کرے عیدگاہ میں پہنچائے ہا پہنچو مجھے سوئے نبی فرمائے پٹر مات اعلان کیا ان محمد ابو کا وعاشت ام کا ماں جو تم جو ابو ہاں آنے چڑھ کلن تے تمام محمد عربی تو کے عیدگاہ میں پہنچایا تڑے لب تو فرمائے وما رسلنا کا الا رحمت للعالمین ربک یخلق ما یشاء و یختار رب تو فرمائے تجھے رب جی مر جا محبوبہ جے کا شے پیدا کرو جی مر رہا انہی مجھے جے کے چونڈے عزت وارو بڑا انہی جی مر رہا رب تو فرمائے پوری دنیا کے اندر چونڈے کرے عزت وارو ماں محمد عربی کے بنایا اللہ سے تو آسا کہ سونے نبی جو غلامی کرے توفیق عطا کرے پیغمبر عزت وارو انہی جے کہ اللہ سے چونڈے کرے سب شے اسا کہ اللہ سے عزت واری دنیا اے قرآن مجید بھی عزت وارو ملیو مجھے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جے کرے اسا کہ قرآن بھی عزت وارو ملیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ایکری گال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کہاں ایکری گال بس وما علینا الا